2035 চনৰ ভিতৰত ভাৰতে নিজা মহাকাশ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে কালি নতুন দিল্লীত এই মন্তব্য কৰে। ইয়াৰ লগতে তেওঁ কয় যে 2040 চনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় মহাকাশচাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব। মহাকাশ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন সংস্কাৰমূলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এতিয়ালৈকে ভাৰতে 432টা বিদেশী কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছে। এইসমূহৰ ভিতৰত 90% কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ যোৱা 10 বছৰত উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে বুলিও ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে মন্তব্য কৰে। From space, because that is a sector which is being most talked about, most fascinating across the world as far as India is concerned. I think there has been a revolutionary change in the last 10 years. And the turning point was when Prime Minister decided to what the media fondly described as the unlocking of the space. About 4 years back, the new space reforms were announced and the space sector was opened up to the private players as well. I think what makes an interesting figure is that we have so far launched 432 satellites from other countries, from Sriharikota, so there are 32 foreign satellites, out of which as many as 397, which means almost 90% or more than ever launched only in the last 10 years after this government came. We are going to have our own space station. Unlike others, we will be among the first to have that after maybe US and one or two other countries. This will be known as Bharat Antariksh Station by 2035, and by 2040 we might be landing an Indian